Pamirsa wisatawan mancanegara utawi Wisman saderau langsung ke Provinsi Bali bulan Juli war sekali tali 3 likur, wenten langkungan 500 talian diri. Nincap lulas persen saihang sareng bulan sedurungyane. Wisatawan Australia keuningin pindah akeh rauh ke Bali. Ring bulan Juli antuk 4,6%. Kepala BPS Provinsi Bali Endang Retno Sri Subiandani Mausang yening selahin saking Januari Juli war sekali tali 3 likur kauningin wenten langkungan kali yutan pengerah Wisman langsung ke Bali. Sayang sarang periode Januari Juli war sekali tali kali likur wilangan Wisman nincap langkungan 300%. Pinih akeh sanirau ke Bali inggih punika Australia antuk langkungan 1 talian kunjungan, India petang dasa talian kunjungan, Tiongkok 3 dasa talian kunjungan, Prancis 10 likur talian kunjungan, miwah Inggris 6 likur talian kunjungan. Saking kuentenan Wisman sane akeh rau ke Bali kauningin Wisman Belanda nincap MTM antuk 100%. Tingkat penghunian kamar tipikal hotel berbintang bulan Juli war sekali tali 3 likur wenten 60%, nincap 4% sayang sareng bulan Juni war sekali tali 3 likur nelintang antuk langkungan 50%. Lianan punika yening sayang sareng bulan Juli war sekali tali kali likur yeui antuk 3%, tingkat penghunian kamar bulan Juli war sani mangkin kauningin nincap 6 likuran poin. Asa punika taler TPK hotel non bintang wenten 3%, nincap 10 poin sayang sareng bulan Juni sani kauningin 10%. Indik galah suwe tamu asing miwah domestik ring hotel berbintang ring Bali bulan Juli kauningin nincap 0,12 poin sayang sareng pemargi ring bulan Juni warsa kali tali 3 likur MTM. Raris kauningin galah suwe tamu nginep ring Bali bulan Juli warsane mangkin taler kauningin nincap. Cita Maya Bali Post Nguningayang.